IVINDANI SIASA SYIENDEE na UVIUVA vanthi ya Kenya WITANO NIWAUMWA kwi Ateti KUEKA KUMYA MAWATHO MATAKEANISYA kwa NTHI KAVINDANI kauta SELA SYOO WITANO WAUMWA ni mwalimu MUNENE wa KIMANYISYO cha Maundu ma UTAVANYA wa UVOO MUSEO Dominion Mission ula ni Reverend Richard MBUVA ula WANEENA KAVINDANI kala UMAILIILA moko amanyiwa ma UVOO MUSEO na Daniel Mwangala na UVIUVA na yeva ni ripoti yake. Mwalimu wa KIMANYISYO kinene cha Dominion Mission Theological Reverend ende na udhosia SELA SYOO kwa tukila nona kwasi ethane siasa tukune siasa sio so ya ENENTHI one bindani ya campaign nundu tona utumia ENENTHI nai wiasia wenda kivila ingi mwalimu ni wakulia Ateti na muno kumuva kauntini ya Masako na lama ende na udhosia SELA SYOO IVINDANI ivyo vya siasa yende na kuongeleka maikethe maimatha ENENTHI sindu ila matakesa kweanisya wala ingi wakulia ENENTHI muvuthisye ndeto imwe cia Ateti ala Kwathana sindu ila matesa kweanisya pai mundu tonya useu vyetu ekajela yangai sini kweli itabyo andu kiloto nya kweza omeka yu atu katwika no katwakia katwika na imwe ya ithi wona kumela tuonie ndi amen konduzi ana siasa kwa heshima ala mekwenda ivila na ile kwa cia matume metikile kana benga yu lani musumbe kijulu wamo na mamwe kwatia makasumbe kanesa amen. Munene wake ni wakuwatombo ni mwene kivila watoima tuktuk va kauntini ya Masako Dr. Joseph Kioko ula wenda ENENTHI maiketikile kunewa mbesa na kuendea na umukunia maleve muteti onawiva nola utathukumite ENENTHI. Nundu nese pinda yene pinda ya election nese ni pinda yosa kuwani nepoya Ateti ondele mete ipila kwa mugo na mo ENENTHI ni makulia kwa ndaya mbiso ya ndia nenakwie tesisye atonguyala tusakwa undu mailie tikasakwa mutongoi na teina mamyake nge 5 thina telikile teenda telikengi kendo ni cha muthembosu kwa ENENTHI ni mukulia kwa ndaya IVINDANI andu ni meoka ingi mamute SELA SYOO lakini nundu naku muyoi ithukisie atonguya memutaviata. Daniel Mwangala Mutongwe TV kumuva katoloni ukamba wa Masako.